abamu ne yahwe asema presidential staffer ono na in charge of communication at the presidency Samima Muslim dia tudwa say 6-year presidential term aye proposal no President John Dramani Mahama and the best start here na chese ho no best start in the third term na ye dey afri ye benya enchechene ya chirechire ase ne ya hwese ebe ya adwuma na ye ba be pass constitution no ne ya bisa say constitutional amendment na ye no etimi take effect na se ye call referendum ba ebe ya retrospective na say retroactive the constitution no ne ya bisa say constitutional amendment na ye no monfrase ye emfa dwenkyere ne mra me de mi bisao sa constitutional amendment ya ye ba bi wo ho ne se ye be ko ho referendum ye ko wi a ebe ye retrospective ana se retroactive ye ba hwe ne ya ye den ya ka ho asem ne ya hwe galamsey video so a apiem wo asitufi north ene ne mpatam ye nyina nim galamsey ho nsensem a ekoso ebe na wotwe mienu ne me ka ho asem saa so na ye be hwe endorsement ya ekoso de ma his excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene video bi a asin south asin north constituency emabunu bi akasa e de afa MPP internal elections no ho ne ya hwe omo so pese asori and take decision and farmer political parties no man Ghana no ye ba hwe ne ya yeden ya ka ho asem ya da ma se munyina sa mire mo ba ba dwane ohia TV the evidence show and anumre ye kwaya nim no eye na no ya woda se fie da o eye fie da no na US national ebi a also watena oman Ghana ha over 15 years ni na wakwakonya fundings wanya sika esun yie pa edifiri amanone eba na sa sika we nu ofiri ase enya support no a omoso ombeboa ne NGO no ofiri ase sika no yachi 2022 2023 2024 until tie press conference na lawyer wayo Ghana manti ye na obo obidini a ose ye frɛ no Anderson sa nipa ne kyerɛ sɛ oye MPP ni na osombo a obetima boa ama ne nsa aka sika no antina sa nipa kro no ne broni no ediri sa so na the change of government iba ye broni kyerɛ sɛ mpanyimfo omo ka NGO no kyerɛ sɛ omo na mu ko hu the current chief of staff Honorable Julius Debra Emma ono so ma assurance se ombeboa masikana ba Emma omu nyina ko ADB UBA bank nyina ko bie account Emma to force num nyina ye den eba mu na utie nsem na enipa nyankora e wo krom ha ne edikan ye wo NGO so wo krom ha kwampaso ne nokremu humanitarian grounds omu ye adwuma ane wo NGO so omu wo krom hanoma omu do man Ghana dini ane namama no ne ejiji sika betoto apartment no omu wi a oma totofin akomokola dwom akoto Falls Bay baako no mo de akwa gina orphanage no matwa picture no mo de koba bi o mo kwagiye ebitimi kwakwaje $100 million sa odeba no mo nam enkuro a year very in a deplorable state no matwa pictures I take pictures atwitwa nkura pictures particularly omo the northern part no mutimi kwa very deep rural areas no matwitwa pictures no ma ye no fefefe no mo de kwa manone ebi ko kremu $20 million ebi ko kremu $30 million
ebi kokremu $40 million so omo de ko akwa make sure say abrofo no so hu sa niam no nyina na omo tete omo enti ebi kura timi kwaje bosia obi hu pictures na or say me donate $10,000 or say me donate $50,000 or say me donate $1 million. No ma gigi sa sika we nyina bi wo ha one picture obeteki no e wo wura community bi no obewie no wanya bia $20 million. And so sa kura na okotwa ho picture no akura no gusu ti se de esitie na ye twa picture ni wia ni aye report wa ye den aka ho say ensuo kura omunya bi nom no ma twa nkura ni nyina say enam so omunya portable water no munti ento no muti say no ma twa no mo do man Ghana enam amonene agigi sika akese some NGOs in the country no mo gigi sika akese en kan kroma si ye makwana metima kire NGO so akese a wo mo na se o mate NGO a wo mo se NGO no ade a non-profit organization, non-profit governmental organization. Eti ye adwuma ye mpesika ne omo de ma ye no ye be make sure say enkrofo na ye de omo mfonini akire no eni nkura na bi wo ha ye timi twa kwan NGO timi twa kwan e de kodi sika say because of kwan we a asenti no enkura no entimi nya dai enya access to education say na kwan ne tie. Some of the NGOs in the country ni omo ye no na sikana bawie no go to East Legon hills, go inside East Legon adanya kesia ni NGO so omuti krom hanoma omo so omo de a non-governmental organization, a non-profit omo nya adwuma mpesika nso ya to apartment kesia some of the NGOs no directors in India bosome nkrofo guma wo moji sika ne di because free money every amanone aba e kwanya okotwa aye say sa kwan na say enti omo de kwa akwaji support aba be ye kwan no sa kwan no gusu da ho ekura okokotwa aye say sa kuro no ekuro na say no betima boa mo manya modern roofing ni ebi ye ne say so the community A kuro anaso the community A kuro pictures ekwokyere amanonefo no gisika na no akaso ye betima rufi honum nyina se be ya nkora no nsuo twa ensuo ne mu wo mo na omo nyare na brofo no se fine eye good ayinti ebeboa o na di kuro no kọ ebia eton dan ko na egu kuro no so ebia dan be yese 150 ni nyina ye ton dan nto ye picture no fefeso no de akọ no aka kire o mo se si enya $5 million ya sa ton dan hande no ye betima ma o modern building mankura na dam anya setina pa ye no aka kire o mo se education so ye papa ye de $5 million ne man no na no akogina Kumasi baby no watwa dan no no de akokyere se ye koye no ya pa ni nyina so ya ma omo cement ya yese enti kuro no baby akuro no ya pagya no ama ya duru ni enso na baby otwa ye na nkasa no eguso wo ho no wagiska no akoto East Legon his nsase egu nyina no most of them NGO so omo wo krom ha ebinum aya omo so omo de Ghana dini ane be yie no omo na agege nsase apartment akese omo na agege no omo make money ye bisa lawyer
wayo Ghana man ti say enye wadwen say wo ba be ye press conference bi say because of say wa bo Philippandis bi dini wa bo ayi MPP fo bi dini aba be bo President Mahama ne Julius Debra ntini ye me amemeti ha no because of say President Mahama ani Julius Debra dini wo mu nti wo ba be nya kamafo hey me catch you praying unya kamafo me ameti yi me nka bi ma because minim NGOs binum wo krom ha bone omudie no politician bi asuro so obedi sa bone ni bi bone omudie no public servant bi kura asuro so obedi obedi sa bone bi some of the NGOs bone omudi oman Ghana edi continue na sikano a wo se yes convention na President Mahama started MPP pencil de okay say amanfo bi na di anim one film Addison bi e na di anim say oye MPP ni na obetima boa ama sikana tima yeden aba na mabia kan wantima anye na mom the current government ne ba ye no ukobie account na obi account wiye ye no afa de company na ese e be ma osika amade aba supporto Ghana wo se wo ye humanitarian na yinti ka de ba be boa no afa de obi account wie ye no ADB ene won kasa biem UBA ene won kasa biem ada government nkrofo a na omoboa mo wa bi account ni nyina no omo nyina no wa cut off conversation because of that no lawyer no atate ne say circumvention of funds because midafo akwa jiska no owura approval letter wo ye lawyer ni ukoye okrante no mon kantre lawyer wo yo Ghana man ti say press conference na ye na bogus press conference na wo ye nyina no utimi the letter kire say wo krante no nya approval say an amount of so has been granted to him na letter ni utimi the kire. And so yenya some media houses emo mo koya o mantima misa this basic yenya some media houses ama ye frɛ omo wo mo concentrate about the media houses solina ama ye frɛ omo wo mo concentrate about the solina e be pia free mo aba no questions here very critical every lawyer press conference questions here very critical every lawyer press conference here American Ghana no Ghana dini akwakoya de foforo no lawyer ni no misa journalist so aye friend ko de foforo no lawyer ni no misa journalist so aye friend ko ehia no press ne so o misa because sole na obedie no ehia no chain say obebisa critical questions e dia good lawyer no ni US national anonymous onye momisa lawyer wa yo Ghana man ti say approval letter e wo fine letter kire say ya granting this particular amount a oye entitled to enie e wo fine na obia ni ho a oba grante loan awie ansa na wabisa bank kura wo kwa akoyere wodi yemfa sika nemfa no international company bia ni ho obeyesa before ansana wo no mbe start negotiation no right from the beginning company na NGO kura ye di sika na ma wo no nyina no ye di NGOs details wo mo bank account no mo records ni bibibia e ba ne sen na NGO a mo wo krom ha mo se mo ye US national for na mo ye adwuma on humanitarian grounds de boa Ghana for na sa NGO mo ni account na fe na company bi obi ba be ma mo sika na mo pen crofo e be boa mo amoma bie account asem no lawyer ni a wudi akire kakra obedi enti lawyer ni a wudi akire kakra obedi enti no enti sa questions we amma utim
because bronina babe who say obetua oka nti obetua oka dia na se politicians dini eben ho dia and the two major political parties ya bo obi say za Philip na ana adisi na mo boni din no obi anim no 1 pp mu sa de so ko Philip na mo kan sa keke so say o ya pp ni na mo be bo Honorable Julius Debra ni President Mahama no eno na maye meka bi mamo boni a NGO sufo binum edi okroma no ene ye de be ka ho asem NGO a what's a why establish it? So what register and papa be or chrome hanoma? What's a mini account? Na fena company be a fena minya grant ya free baby. Na grant no, I just a minyan crofo boame, and mamma could be a bank account near the kind who register company no. And crofo bank and a boama could register NGO. And crofo bear. Akwana wo fa so register NGO na wo de kwa kopesika a wo se nne no se convention no ade na wo fa sa kwan na so ebra wo ni company na ese be ma fund ma de abeboa Ghana part of Ghana na ho kire bi ikoso no ebra mo no mo enya negotiation right from the start him fa political leaders bi di motiana if at the time I will not negotiation to the time now. We see the so-called fund and are you ready? So political figure be an can't dia. Not say, sir, institution say bema grant ni jitum. Sir, or this can be ma dia. A yada unya big men in the country. No ma buam wa be account. So won't the